state of Meghalaya hereby certify that I have on the 2nd day of March 2023 declared Shri Comingone Ymbon of Shampong Portion, sponsored by the National People's Party, to have been duly elected by the said constituency to be a member of the House of the Legislative Assembly, and that in token thereof I have granted to him the certificate of election. Ini beliau Australia konsensi pada dan MLA seni ingat. Jadi tidak awak pelan pecat terpat hamtam. Hari ini le juga jauh keren. Kita program yang mau sampai di ngau dan mau sampai Karena terpat hamtam. Ya kecunung ibu per konsensi yang setiap penne ya kasur kasain. Kasur kasain itu bukan hamtam. Nah, yang mengaku di tempat itu Norok ini gicurong kandidat kursi yo mi perumahan ini tidak jauh. Nah, kenapa di kami kandidat advise eksporter di mau mi kenam mau mi perumahan. Hari ini le kamu untuk apa juga keren. Dan nanti kamu buat sesi ini le karena kecomsuk comsai untuk UMKM. Boleh sport bureau untuk di press media, boleh ambil ini boleh sport tidak. Ya ini. Baik-baik yo em konsensi yo nga wadang em gi cini na. Ko aran e ko leya yi yung sem yo nga. E ko leya yi payuk para nga ki stom bat khamtam ya ki no chong yo chong pulun ni bro. Ki stom bagi ha tola kamo chong nga. Kat tuni ni chikmat sa sekam na. Nei bita wanra yi ro pa konsensi. Not, kita kena berbon saja. Tapi am ye ulat. Am jo orang ketin. Udah nyu sok sempat. Betul. Am sok am kelam. Am sempat. Anjing kena ngam jo. Worry dan jo bodar. Ini engineering college now under process. Jo ye ulat sinle. Kalau yo pergi kampung college dengan teman ngawin college sudah lah khidmat kan ni tengah yo MKM hang kam pai ya teman education wa health sector guru sektor MKM dan tengah ni leong percang prestom kan we ye ne tahu penbiang betul yo konsorsium dari ye rak tu ye kapang tu orang tu dah di DC office lam rak na tu ye no ada tu kena nang na jo ai orang dah rak di DC office kata tak jing kena dah ni Haji itu orang nak division ngaku aku lam kejak mah. Ilek orang lagi nak division secampung. Kan nak division cuma em hajuai. Tam em surok ke Cimitar le hajuai. Nanti dah kan ni kan nak division pat kedua kat di campung dan konsensi reliang konsensi dan ni yang mau bayar konsensi. Unnecessary em gay ni. Percitom migi kontraktor, percitom migi staff. Nu em gak campung di empat juta lagi dia staff. Kat kamu man kat tengah yo. Nak orang lagi ga. Nak division teman ke campung division ngayo dirap hari berung staff. Haji itu surok kerti sukai. Kata tu untuk kelam lek benye jual rai kan. Kini tu hak yang itu rai. Em Cimitar surok itu em ini. Unnecessary create traffic jam create lagi bro. Kata tu negara yang ngak buat kunci kan.